kan Chief Minister zaom tak pulal du oma voina Mizo Student Union Silver Jubilee Grand Celebration nei na a local zong te MSU Shuai Tu te MSU Shuai Tu lo ni to phan chang ve fe to te tin la nau pang deuh te hun mang to tu zai thiam tak tak te kulwa choir ti te rin lui tlumang te puzore makhiang te tin Reverend C Lalompuya General Secretary UPC Mizoram te hun mga thu thatak soi to tu te in vain chibai kabuk chewa voina grand celebration a tel turam in som ve hi kalom khop maya kan Chief Minister buduan thu han soi masa sela ti khak karil ru om deuh ania amaro chumin lo da masasia voin chonu hian saitual sub headquarter OMA program zan in amang turin notice khodung sei panin kan chhuak anga naktuka go down honna mundanga te kan nei le dona MSU hi kan ho tu ten in soi tong khan sang ni pakhata tranani khan executive member ate khan kan tel ve amoro chu MA te kan zir zom le ta ka wang khan kan active lutuk zui talova tel ve a hian abul tran tu a hian kalo in ngai ve sim maya bu bi lal khongai zola khan nia kan Chief Minister khan solai lungphum kan hon khan nakina office tu ra phuna ninga an ti kha adel khirda ngai mai la kha kan zui tlang tu ra ka nga ya Revenue Minister kan ina angin a file a pheka chung kan approve to tlat khang ka reboxia amoro chu khulam government complex lama te po khana hun khain zu en to ni ani na taka chuan MJA hian an thik viau cheu ni kan Chief Minister apo MJA lampon la kal le thowanga ke ni pon MJA lam te po kan du sak viawa MSU pon an ti fel toin kan sia ti khan min on dora anuam ve ang reng khop mai ti chuan hei kan thupui helaya inziak bultan that chuan ra tha achwa ti MSU moto hi toite han soi zau ka duwa bultan that ti hi kan soi na sak hop maya engtika tran tur nge atlai them ti te ngai to na hian alom thina helai ka ron lua kan moto inziak ka chiar khan soilan ngei tha in ka ria kan lo tluto ani mai theya man dewa khan bul kan lo tran thalo po ani mai theya then khat bul tran thato te chuan thui deuh thleng to in sum do na amo kong engkima ke ni aya thazok din mun dingin an lo theng advance deuh to po ani mai thei amaro chu bultan tur hian tlai om lo ani ti hi kan ri ruwa chu riak thuk se ka du le maya American depression economic depression anti life te po khan America economy khat la chena sa khop maya kum som ruk mi ten tla chia kum som sari mi ten tla chia kum som riat mi ten tla chia tlak chiat kum lam kha poimo lowa thole lam kha chu kum engzan nge ni to lo khan an ri ruput mang kha apoi mo ber maya
tuna po hian MSU moto bultan that chuan ra tha achua kan then chin zel a hian bul hi itan tha zel mayang u kan bul lo tan to kha lo fu che lo ni pon tan le mayang u chu chuan kan ri ru hi ne sela a tha le in ka sia kai po sang ni kum khan BA ka pass ve ni tum te chu ka nei na sa ve khop mai amaro chu chung ko har san na wang te pon ani MA ka zom talwa sang ni pania subject ka khiat ngai reng lo master of social work ka MZ iwan ron hongat van nei thak deu men mission kha kat bu ve lo maya nau pan lai tangin enge ni tuman ti po kan soi ngai reng lo kha sang ni pania kan zir thar ve le kum som ni paruk kani tonia kha khan chuwang chuan voina kan in fui tharna atan hian kan soi tu zinga helai local aming kan soyanga min hodon chuang lawa ubuan sanga tan po bultan na hun ala tlai lo kan tinge kan vai mai hian kan lo hlo cham to ni mai thei kan lo che sual deuh to po ni mai thei kan nun man dan po kan du lo angin kan lo kal pui to pal ani mai thei kan thok trek chung hi chuan bultan na chan spek kan la ni zel ti hi pom mia turani voina aming kan lama za om tak ti lawa kan lam pial ngam che lo kan chief minister po hi CM ni tu kum som li avak vai ania a pe om lo ka ti bulkha atan thafo mai ani cái ni helai local khom te po hi pasal kan nei sual ni mai thei nupui kan nei sual ni mai thei tom reng lo tu bulhi tan char mai tu ni chu kai chu sing nu hian ka von ve ani zilai MSU grand celebration loma local te in ne na thu ka soidon ti ka hiat hian karil ro tun lai min lo tu a oma Genesis bung som panga chang som pariata khan pathian in Abraham akal tlangin Israel fa te ka kanan ram atiama chu kanan ram atiam chu voina hian zim te chau an la luani pathian in kanan ram pek chu Egypt amar achim lam deuh chim thlang lam deuh le so ta Euphrates lui thleng atiam tlatani chu Zionism movement ania everlasting possession antia kan divine rights ani pathian in Abraham hen ram min pek hi chu voina kan lu mai hi ani lo Syria ram te Iraq ram te Lebanon te Jordan te Egypt Cairo kan ti te po khu ani vek Greater Israel ram hi lo tin puyan la tum trang mai ni anin do na sa sia in do reng maya supply minister ni na tang pe chon tram te hin lau lo mun le hi ka ti thina ni ing tin nge ei tur ten khol o ka ti chu pathian ni na alo tiam to ram chu lua kim turin kan pu Abraham akal tlanga min tiam lo man ti mia mai anfan huai sen emo ka ti chu ta chuan Abraham Isaac Jacob khami tha kal zela kha kan sia dangin ke ni pon kan lam thina ni tuna khuan an population density khu square kilometer khata mihing zali somrukvel an oma ke ni ve thung chu square kilometer khata hian somnga panga vel chau kan om kan vala han claim te lulem sangkha zakwa somli pariata khan mihing nuai riat vel an oma kum som siri pariat na sang ni som ni paruka hian million som nuai zale tlem vel an tling to a chuan sanga sa ko somli pariat atanga a thlep som pani na ang vel ni chu thlep som pani velin 12% o thlep som pani
zelin ti mayang an pun na kha nuai ria ta tangin nuai zale ti vela an pung to a chuta chuan Jews kan ti ho khu 76% vel ania Arab ho khu 21% ania pem lut te khuan 2.6% vel an lo ani MSU local khom te pathian in heram min pe ka hi kan ta ania ma ani puala ram nei lo nam tam tak anom lain keini chu Israel fa te Abraham akal tlanga pathian in ram apek ang khan van pathian engkim ti thein ram min pe a hi lu khat tur kan ni kan density of population la tlem lu tu square kilometer khata somnga panga vel chu kan la chenga Israel te chu ka sai to ang khan square kilometer khata mi hing zali somnga vel an chenga ni pun lam hi kan hoi avatu te lul em katia tu lai chu ril sa hian ju so in zirti nei ka thlir na sakhop maya ka en tluk mai ka hun ol nei a hian data then khatte kan zir chiang le boka tuna alan dan chuan sang ni pariat data a chuan Israel in nei kan ti khu za som nga te khu kum som ni panga an pel mai nu pui pasala in nei ni kum som ni panga an pel ma in nu pui mi za som nga khon an neya atlang puin mi pa kum som thum ni ma anu pui nei khu an tam bera mei chia in som ni pariat an ni ma in an nei boka an soidan pakhara pe chuan Judan nu le pa te khu chuan an mei chia an fa te khu kum som ni pan ni an nei hi chuan pasal nei sen du ngoi men pun lo kha an hlawani kan sarkar in healthcare scheme thazok te education kalphung thazok te aron duang chawa healthcare scheme te atlom to a henga wang te hian pasal nei ngam ma nupui nei ngam ma te pungui la ti hi aka thlir na tar mi ta tang hian kalo khir ve enge mo kan lau em mang le mei chia te po pasal nei tlai lu tuk chuan raya har a boi thak hemi chungchang ka zirbing na phei chuan ka bial chunga hian mei chia kum som ni panga pel lova dan khatna pasal nei phei chu cheng sing khat diet ka pai don ti de ka puang mai dong le te ka ti ruman tula hian nau piang hi cheng sang khat le sai te sonin kan lo muak zia kan kin ve tira tanga voin thleng hian nau piang zaruk somnga panga vel aizol is tu a hian kan petoni chu tiang chuan mani phak ang tok hian akalo tang ve em maya tin sam som kuana chang som a chuan mi hring dam hun chung asoya kum som sari ania chakna waing somriat thleng po ni theya atia chuan mi thiam te na an zir dan an soi tlang lon bera chuan middle age mi hring nun chung ri la hi mi hring nun life span sa hian yang middle age atang khan kum som thuma tanga heta late middle age sa chuan kum som nga pakua te po an ti thawa kum som li pakua te po an ti thawa amaro chu tun naya zir chiang tu te thu soi ka ngai thlaka chuan middle age kan ti kum som nga ni mi alawani o bible ina asoi dan kum som sari kha mi hring dam chung hun extra dang kha chu engchen nge soi theilawa chuwang chuan khovel mi te thala yan cha na chu hi ni middle age kum som thum panga ngai turan ti chumi om zia chu i in ti nau pang ri lo teng u kum som ni kan ni hi chuan pui tling fe in ngai to turani
kum som ni kan ni hi chuan nu le pa pui na tel to mang lawa ma nia tal khang theya kanin ngai hi awan chu te lu lem kum som li ve la po nu le pa te poisa di la rui koi mai mai kan tam lu tu kha kan nam kal zeli a effect ani inti upama teng upa hi inti ma teng kum som thum panga ni to phei chon kan dam hun chung chan ve kan mang der to alo ni tuna somli pakwa kan manga kai ni pe chu kan pel thui to khop kum som thum panga kha ma ni ke din po tum mang lo te kan la hir ha vel te phei chu kan nam tan hian apoi le in ka ria tuna Mizoram population 57.8% vel hi kum som ni atanga somnga pako inkar te kan nia thalai ace Mizoram ang kan thakop mai alom om khop mai amoro churu rui thei thila wangten mi pate kan thina sa ema hei hi apoya Israel ram khu an growth rate hi sang ni palivel thleng ka chu athakop mai 2% deu thode po khaya tunaya indona wangte le thil sang sanga wangte po ni mai theya an tlaniam ve deu leka amoro chu 1.5% le 1.6% vel chu an la ni thawa Mizoram ero chu en veila kan growth rate hi 1% po thinglo 0.9% vil chuin kan than na hi a omani hei MSU ten kan vei thei na kong eng ti kong in nge ma kan la kang ti hi ya kan vei a tul khop mai kan hun ser mang tu khan sam som thum pasari chang khatna aron chiara thil thalo ti tu te wangin in tulungai du sula ti chang la deuh mai nia nun zi kluak nun tlo bel chian dol nei hi mizo thalai te hian a umin umila a chakin I chakila kepo kan chief minister te kai khoina nuaya MLA te ni in minister te kan ivea summa a zau thau riau chi ai riau ni lo hi ka tum trăng mai ni buai deuh tlat in hun vela ya lom tia thiam tak mai mi fui tu te pon om ve fo amaro chu kan hun sermang tu in thil thalo ti tu te wangin in tulungai du sula ati ang khan MSC wa kan ho tu pa in athu top nana pathian atel turani atiang deuh khan nun bel chian dol nei na kong hi a uma kan hi avatul em o ti hi ka soilang dua hei chutakan soi kherna chana oma MSU hi institution thatak in nia he MSU institution hi ho amo chak zong ti na emo nuam tol na amo anilowa chutiang zonga in manglo de chu kaloma institution thatak taimak in zirtin na te rin om in zirtin na te sumdon na konga te Christian kan ni na nga kalkong chhozela po nung chang tha in zirtin na te politician thatak ni tura in cher chu na te chutiang lam hoi chuan kalzel tur hian ka du em chewani MSC wat kan tel chuan kan nun kan uluk sot tiang chi te MSC wa kan tel chuan zu le sa atlang nel lo ti te chutianga thil tha zir chona turang chuan he MSU hi mang chho zeli la ti hi ka du sak em chew ani ti chuan a top lama hankal tai la kema department B ka akan chief minister na report pek na rem chang pon hi thau maya kan CM hi thokrim maya zandar som pakhat thleng hian min ron phone thu tangem le ti lau ru deuh hian kan om thin ron phone le lol mai thina hei helai file hi enge om zia chu eng tin nge khatiang khang kan CM hi a thokrim khop maya kan na tho te po detail report han in pek na hun ni atam lo khop mai mani tru hian kan tru tlang vek maya
civil supplies bi ka hi MSU te po tho puya ka som chewa hi tu lai pe chu nimin maya Aizawl municipal in thante lo oma municipal sarkar thara lo piang don tame ka nia gas cylinder buk dik te hi aveyong me em maya kan rama hian gas cylinder buk dikit lang ne ro se ti hi akan au chho puile dona hemi chungchang apo hian in puina ka ngena detail chuan kan soi man lovanga nikum khan sani somni panga chunhi ruk mars la thleng khan Mizoram sarkarin bufai en kol na turin crore zani le point somni vel noi o crore zani le point somni vel budget earmark min pe avatam family crore zani le somni vel bufai le khang vel chini te ponia ramchunga phurgol na te ponia avatam ve kan ti mai thea amaro chu crore zani somni vel min earmark atang khan sarkar treasury a crore za somnga pathum vel kan chung le tani ti chon bufai kum khata kan enkol na tak tak khachu crore somruk pasari bor velin kan lo enkol thei ti na anita a bufai buk dik ti te a eruk na ti ten na sataka kan do wang khan kum khata kan bufai enkol na po alo ta niam ta ang reng khop maya chung ta chu MSU wa ka thian te kan thok thata big viewe kan in faketi lam ni lovin minister do kana kan thuta ngai tu na zong zong senga kan hun ve chunga mel lung phun ve tum tak tak na chu tianga kan tho chuan a result kha adata khan ing tika mo chuan aron soi lang tho aron tar lang tho tlatani tuna hian revenue hanskal taila revenue pay chu ka thu soi khe toin lo oma a soi jing mange min lo ti ni pon ati chiang to min ngai sak mai ula bulkan tana officer te kan ko kho ma sak ber khan revenue ron chang he chu i van doi kan ti khop mai tin min lo wal khamani amar chu voina chuan revenue department en kol ni kha MCS wal pon an chak to ani akal phung kha adik tran to a reilo te a hian media ma thil pon chho du kan neya chuda chuan revenue file ron lu reng reng ni somruk chungin kan clear ang ti hi mi puya intiam kan tumani kan clear thailo ani pon kan clear lo chan tal kha kan khil tur ni he tiang reng reng maya revenue reng reng a satil ang ma mon roi reng hi ani tur ni lo he dokana in ka thu ve a ka minister ve a danglam na thai ka hudu ni ti hi ani tin maya ka ha chang thial da ka ha chang thial da na nia hemi chungchang revenue siam thana len reform kan kalzel na tura po hian in tho puina ka nge na ni ole Mizo student union silver jubilee tu sei tu ten min som ve ka loma Mizo student union tuang takin kalzel sela ti in du sakna kalhana cheu kalome kan khol zom ka khongai takin do sana khan lo la ding sela kan souvenir lan na kan lo nei lok nga khongai takin kan president kha heta dosana han min lo chau saksela kan khol za uma hi kan souvenir te min lo lan saksela ale kan president le kan khol zom chunga lom thu kan soe